Tigasat manipod iti pluma ni Gena Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, pinakitaan manen ni Rocco iti kwarta ni Angeli. Tapno mayasideg tirik na ti balasang kenkwana. Ngem ad-addaan na pa ay ti lalaki. Tapi nagsasawan ni Angeli daytoy. Iti panagawid ni Malyong, napagsaritaan da iti anak na, no kaano ti panangituloy na iti panagadal na. Ket nakuna ti balasang, adumteng to dayta a panawen. Kabayatan na, kinalkal ni Malyong ti kasuratan, may papan iti panagkatulong na iti dakkel a balay, wenno iti mansyon. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat! Oh, basbasaan nyo mananday ta kasuratan, tatang. Wen anak ka, ay nawaw. Isuad dito'y balay tinang idulinak iti daytaw. Tapno saan ama po ka, daytaw iti panglaban ko kin ni Madam Ariela no papanawan nag iti trabaho. Ay nawaw. Tatang. Nabilag dahi nga armas ka, ay nawaw. Tadapay pirma ni attorney ditaw. Upat kami ang nagpirma, anak ka. Day Sir Luisita, ni Madam Ariela, siya ni attorney. Nakalanad ditaw, nga aginggat ka ba ilagtag trabaho, sa anak apumanaw iti dakkel a balay, wenno iti mansyon, ay nawaw. Ala, kas iti kanayon ko nga ibaga kada kayo, tatang. Aywanan nyo ti salun at yo. Di unay abuson iti trabaho, tapno agtali na ti kinapigsayo. Napigsa agmat day, anaya. Panagrik na kat sa anak alumaklakay. Kasi lang arod ag subsubli tirik na kiti baro akpay. Ay nawaw. To'y tumeng ko lang met kay timang palpalakay kanyak anak ka. Tano sumraw, lumtaglatan. Ay nawaw. Basta liklikan nyo dagiti impari ti doktor nga ipaunag iyo, tatang. Wen matki day, anak ko. Agan anadak matki din ah. Rumbang laang tatang. Tano ag sukir-sukir kayo, da kayo matlaang ti kaasi. Ay nawaw, sana anak ko. Sana nga agsukirin. Tung palit ti bilin ti doktor ka. Tadyak kayatan tagbalin a senyorita. Ha? Senyorito? Katwain anak ka. Ay nawaw, nulumtag ti sakak. Nakatugawag latan. Mayawat amin na kanay. Ultimo danom nga ido mag-iyawat mo pa'y. Banag kapag bain unay kin ka, anak ka. Isungag sing-sing pita ka. Ay nawaw. Jakon ka nindag iti bawal. Tapno sa anak man niya agbalin a senyorita. Ay nawaw. Oh, adda ibagam, Angeli. Kas lang maaliyawak iti siled ko, mami. Sumsumgarak ijay. Pastor Kandak. Mabuta nga ka maturog ngagmay-may sa ijay, mami. Anya, iha nabayagkan dito'y balay. Ang itala ang mabutang ka. Diyak nga ron maawatan tiriknak, mami. Pimasyar samot ni Tito Luisito. Anya, unay kan aya. Nasingpat day di titom Luisito. Saan namang butbutang dayjay? Sumsumgarak nga rodan iti nakaro abutang, mami. Pimasyar samot ti kararwana. Kan, ada sa bali ana sayup ko iti siled ko, mami. Nagbangsit. Kasla, agad nabulok ka jak maawatan.
Anya, di mo mabalin ti maturog dito'y silid ko, Angeli. Ha? Apay, Mami? Mga no sumurot dito'y ti alya, day di titom. Ha? Na siyempre, dito'y ti sigod asilid na. Ha? Sana balan, Basta kadua kayo, Mami. Saan nga rod mabalin, Angeli? Anya ka kadi? Apay, asan na mabalin? Basta saan mabalin? May salakumati sao, Angeli. Ayabam ni Panyang, taagpakadwa ka kenkwana. Anya? Sige. Saan nga rudan, Mami? Ha? Ay, asino day ta? Siya, Monray. Lukatam da itoy. Ay, mabit laang, Manang Angeli. Ay, Apay ka di, Manang Angeli? maboringak. Diyak pa'y makaturog. Ay, oray siyak. Jak pa'y mat makaturog, Manang Angeli. Iso nga agkit gitara ak. Ala, umay ka, sumrag ka. Sige man nga, Rod. Agitara ka nga, Rod. Tabuyaan ka. Ha? Ay, sige, Manang Angeli. Kanayon ko idi agitaraan da ito'y. Kay kayat ni Papa. Sige. Tadanggak. Kan buyaak man, ti panaggitaram. Nalaing ka. Nalaing ka nga gitara, Monray. Manang Angeli, kunam abuyaan nak, ngam, sabali matikit kitaam. Apaya kasla, adda sa pulam dito'y silid ko, Manang Angeli. Ha? Makwa, awan. Kit-kita akla ang dagiti ladawan ni Papam iti diding. Mailiw ka kadimatan kin ni Papa, Manang? Uwan Adupay tiladawan ni Papa nga indulin ko, madamdaman ton. Basta gitara ka laang, tabuyaan ka. Sige, Manang Angeli. Monray, di mo ado idi dagiti alahas mo? Uwan Manang. Ininted ni Papa kanya. Idulin mo na yung bagdagiti alahas mo, ha? Di mo irurwar. Uwan Manang. Nakadulin talaga. Wen, tama nga no takawan dagiti babaunan. Ikabil mo dito'y drawer ti lamisaan dagiti alahas mo, ha? Ay, saan adita? Tamalukatan day ta, Manang Angeli. Sa dinoro ti pangiduldul inam. Kwa? Nakatulbak, Manang Angeli? Uwan, Monray. Mayati kasta. Rombang laat tolbakam ti pangidulinam. Kayat mo ta siyak ti mangidulin? Mas safe ti no siyak ti mangidulin, Monray. Ha? Alan, saan ngamin ang mapagtalkan dagiti babaunan diti mansyon? Rupat kwarta dagi jay, tamamirmiraot da. Siya kung ti mangidulin ka dagiti alahas mo. Di kagdanag, idulin ko ana imbag. Ay, saanan, Manang Angeli? Nakadulin matan? May mayat nga rod, no siyak ti mangidulin, Monray. Saanan, Manang Angeli? Indulin kon. Nakadulinan. Monray, may salaan ko matisao. May sa kumalaang matisao, Manang Angeli. No imbaga ka saanan, ta nakadulinan, Manang Angeli. Anya? Ay, nawaw. Ay na. Ay, kabaw dyan na.
Nakalabata mo't lang ngayon, Panyang. Ay, wan nga ron malyong. Naimbaglakit din at adda ka. Naglaing kagayam nga aglaba. Ay, nawaw. Nairuwama ko ni ti kastuya trabaho. Trabaho ti babae ti trabaho. House banag nga men, hindi si bibiyag pa iti di asawa. Di asawa nga. Inayayat ko iti kastunay. Ha? Nasingpot mo't lakas kin ka di asawa. Panyang. Ay, nawaw. Di ako nagsapul iti kasukat na. Taim pabalon konti ayat ko iti ipapanaw na. Ay, nawaw. Ala, baliwan tan ti tupi ko ta, malyong. Tane, agsangit ka mutin. Ay, nawaw. Nawapay mo't nga minadyak maliklikan tagsangit. Tunggal malagip ko di asawak, Panyang. Ay, nawaw. Talaga kasta, malyong. Normal la makarik na tayo iti ladingit. Baliwan taman ti saritaan. Ay, mas daawak ngamen. Iti, anya, Panyang. Ay, nawaw. Apay akasla spoiled ni Rocco a driver kan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Nabayagin Awan ka pala dito mansyon. Sigo dahil niya in-spoiled ni Madam Ariela. Ay, kasta aya. Amin niya ibaga na, approve amin kin ni Madam. No kasta, nabayagan dito ni Rocco. Nabayag mo't Panyang. Ngam nabaybayaga nga dayo ang isaw. Ay, nawaw. Kasta gayam. Kay kapsat ni Madam Ariela, ti sigo da driver day. Ngam barumbado nga mindaya kapsat na. Iso pinapanaw ni Sir Iday. Ay, nawaw. Kasta gayam. Ay, nawaw. At nga rod agal alikono nga imon diti barokong ko iti dayjaro ka. Tanabaybayagak mat nga amang diti mansyon. Ngam mas kayat nakit din ngam siya. Ay, nawaw. Ha? Ada paborito ni Madam akatulong na. Iso nga agi mo nakno daduma. Ay, nawaw. Mala, baybayamon malyong. Basta aramidam latan ati trabahong. Kan basta agsweldo ka iti husto. Wan mo't di Panyang. Ay, nawaw. Ngam saan la ati sweldo, tal alman nagditidak kilabalay. Ay, nawaw. Pakaragsakak ter aramida. Pasyon konti aglablaba, kas kadagin inaw diti mansyon, Panyang. Ay, nawaw. Mama, sayang di ginatang idinitatamal yung asabong. Nalaylay-laang. Apay ngamin agimatang iti sabong. Ipan ko kumaijay tanam ni Papa, Mama. Nagkuna ngamin nagumatang dayjay alakay iti sabong. Alan Mama. Mapantan taintaik ka ni ti sabong ni Papa. Awan oras ko. Agbiyahe kami ita. Mapan kami ijay probinsya. Di, inton sumangpet ka, Mama. Marabyanak. Di inton bigatan. Adda papanak no bigat Monrey. Di, inton sumangpet ka manan. Monrey! Talaga ka di adinak sardengan. Ha? Ha! Ala, panawan nak ditoy. Ingkawasingan ti kotse, tanasakit ti tiyan ni Rocco. Nasakit manan ti tiyan na? Kanayon nga agsakit ti tiyan na? Maysa! Uwan, Mama. Papanakon. Hoy, Rokaw! Ay, nawaw. At kalagayam dito salas ngagbuy-buya iti tibay. Uray ka lang nakadikwatro nakaedda dita supang ngagbuy-buya. Imbis asikat imang wasing itilugan. Ngam binaon mo manin ni Monrey. Nasakit ti tiyan ko. Ay, nawaw. Wala ka din ti sabali nga ipambar mo na sakit ka. Tiyan la ka na yunain. Ay, nawaw. Nasakit nga rin ti tiyan ko. Anya ti mabalin ko ngay? Di ka lang maasyan kin ni Monrey. Saan asyak tinangibaon kan ko ana?
Ni Madam Mariela. Anya? Ay, Ni Madam Mariela ti ungtam no kayat mo. Mangirwar ka man ki diti merienda iti ref lakay malyong. na. Tani, mabisina ko na nakailad. Ay, nawaw, sika na. Na, Abay, sika aya timang susweldo kanya. may isa. Bilangan ka lakay malyaw. Ay, nawaw, uray bilang amin tanapos ko la barbas bao. Oh. Di nak may baon. Ay, nawaw. Asino nga tato'y umawawag. Hello? Hello, Anaya, friend. Ni Flora da ito'y. Ha? Oh, Flora, kumusta kan, friend? Simangpat ka ka din manipod abroad? When friend, nagawid akon. Ay, tapno amom. Ada problemak. Anya? Makaistorbo ak ka di? Ay, saan matkit di? Kaririin ko. Ay, pasensya ka na. Nadisturbo kan, friend. Okay lang. Inton malumpay ti trabaho. Agkita ta kuma, please. Kasapulak ti kasarsarita. Okay. O sige, ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Taagrubwatak pa'y, Flora. Sayang nga rod tinapintas a pagsapulam ijay abroad no kasta. When nga ron, Anaya, dua tinapukaw kanyak. Ti karir ko, kan ti lalaki nga inayayat ko. Ala, awatam ti gasat mo. Kandi mo sangitan ti kasya a klase ti lalaki. Akal pasan anaala na ti kay kayat na kan ka. Basta inkulasay nakalatan akas laawon anyaman na. Anaya, Ubing kapay. Mga barwanan kakit di. Ngam oray kas di ti inaramid ti nobyom kan ka. Di mo kumapinanawam ti trabahom Sayang. Anaya, masikugak, friend. Anya? Iso nagawid akon. Agnaud akon diti Pilipinas. Agbakasyon ako ni tagnanayon. Kat, amo ka di ti nobyom amasikugkan? Uwan. Dayjay lata babae ti pinili na. Ngamin, agpada kami amasikog, iti nang isukatan na kanya. Anya? Ay kat, masapul nga rod nga ited na ti pagrebengan na itipas ngay munto nga anak yu Nagkarimot kit di nga itad na ti pagrebengan na, friend. Ngamjak kaya timang namnamagan ko na. Iso please. Amangan no matulungan nak. Amangan no adabakan ti pagtrabtrabahwam. Sige, bayam. Takasaritak ti boss ko. Ibagak ti sitwasyon mo. Nasingpot dayjay. Apag iso, sisyak ita a vocalist ijay. Mabaling ka nga irekomenda. Agyamanak, Anaya. Mami, gimatang kayo manan iti ka barbaro a salaset? Napintas pa mo ti salaset yu Nauma akon. Kayat kon asukatan. Ngam sayang, Mami. Baybay anak kadilaeng, Angeli. Gatangak amin akayat ko akagawaan. Adda amin kanyak ti karbengan. Takwartak ti igatang ko, Angeli. Mami, Ti kayat ko, uniform amin akulor dagiti kagawaan diti balay. Papinturak iti kolor akayat ko. Terwar, ken akin unag apasat ti balay tayo. Iha. ita lang ang mapanunot yu dayta, Mami. Idi pa'y kumaa nga inaramid yu dayta. Saan ngamin akayat day di titom a Luisito? Jak maaramid ti kay kayat ko idi. Ta isula ang timatungtong pal idi. Angam ita, siya kun ti boss iti daytoy apagtaengan, Angeli. Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem,
Di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Sagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ni stasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.